ljudi jedni drugima rečima prenose svoje misli, ali osjećaje mogu da razmenjuju samo u svetu umetnosti. Ovo je priča o 4 decenije dugoj istoriji kulturno-umetničkog društva Dobrosav Radovanović-Kikac iz Bazela, koje narodnu umetnost svetom pronosi i toliko dugo za muziku i igru živi, u samom vrhu amaterizma dijaspore. Kad odlaze iz domovine, ljudi menjaju nebo, ali ne i dušu koja sa njima prelazi sve te kilometre. Kad je 60. godina prošlog veka većina nas napuštala prostore bivše Jugoslavije, znali smo da će duša tražiti i valjda naći način da se izrazi. Odlaskom iz zemlje ljudi čupaju korene koji ih spajaju sa poreklom, rodnim tlom, istorijom naroda i njegovom sudbinom. U tuđem svetu ne nalaze odgovarajuću hranu, pa venu, ali i puštaju drugo korenje, ono lažno, veštačko, korenje za priliku, ono koje može da zasiti, ali ne hrani, a u međuvremenu staro korenje truli. Nas je tih godina na kraju dugog putovanja u nepoznato čekala Švajcarska, najveća svetska država banka sa izrazito stabilnom valutom, lepa zemlja svetski poznatih sireva, satova, vina i čokolade. U državi koja je uprkos brojnim etničkim grupama, religijama i jezicima održala jednu od najstarijih demokratija na svetu, koja traje već više od 700 godina, i mi smo tražili i našli svoju zvezdu. Dobrodošli u Švajcarskoj, willkommen in der Schweiz. Bazel je danas naš dom. Na reci Rajni, na tromeđi Francuske, Nemačke i Švajcarske, grad farmaceutske industrije. Jugoslovenski klub u Cirihu, najstariji je klub takve vrste osnovan u Evropi. Posle njega ljudi našeg porekla počinju da osnivaju podružnice i u drugim većim gradovima i industrijskim centrima. Uz veliku pomoć tadašnjeg konzularnog predstavništva i konzula Creparevića i još nekolicine kasnije velikih aktivista, nastaje podružnica Bazel i preseljava se u naš grad. Njeno omasovljavanje proizvodi potrebu za aktivnostima različitog sadržaja. U Badenu su neki bivši igrači folklora došli na ideju osnivanja folklorne grupe, ali falilo je pripadnica lepšeg pola. Sreća je htela da Bazel ima više devojaka našeg porekla nego gradovi u okruženju. Ona je u zajedničku postavku spojila momke iz Badena i devojke iz Bazela. Problemi oko obezbeđivanja prostorija za vežbanje, dolazak onih koji daleko stanuju i činjenice da je nošnje tek valjalo obezbediti, u hodu su rešavani. Na prve probe folklorne sekcije mnogi su dolazili iz čiste radoznalosti, drugi opet verujući da će sresti nekog poznatog. I mlađe naraštaje umela je da ponese muzika zavičaja svirana na harmonici, tada jedinom instrumentu. Prva koreografija zvala se Trno mome i predstavljala je igre iz istočne Srbije.
Ovo je trenutak zabeležen na prvom nastupu sa prvom koreografijom na jednom internacionalnom susretu u Bazelu 1968. godine. Od septembra te godine se već 4 decenije niže niska Kikčevih uspeha i rezultata. Svaka proba i koncert bili su, kažu, prava mala svetkovina za naše ljude. Često je 20-ak igrača pratilo duplo više posmatrača. Društvo osnovano na inicijativu konzularnog predstavništva i osnivačkog odbora. Danas se sa posebnim pijetetom sećamo Dragana Lazića, Branka Šimića, Bore Ajdančića, Radojice Tomića, Jezdimira Pavlovića, Žarka Removića, Radiše Stanića i naravno Dobrosava Radovanovića Kikca. Od 1972. godine, u znak poštovanja prema čoveku, velikom folklornom umetniku i jednom od osnivača društva, koji je nažalost nastradao u saobraćajnoj nesreći, kulturno-umetničko društvo nosi ime Dobrosav Radovanović Kikac.